Bismillahirrahmanirrahim. Eli temaşavana emiru bahsa terbiya zaruka bikin. Ka zaruk bi çavay dini İslam'ı divan hadi bikin, bi çavay divan mezin bikin. Jibu kuj dev babi xura, ji çevre ra, ji toplumu ra ku feyda wan hebe. İca ka em çava sebiya mezin dikin, em xwe binirnin. Naha jmetriye terbiya sebiya kava sebite dünyayı em bejin dibe 4 5 6 10 salî filan hê terbiye dest pê dike. Newsa ye. Dînî İslamê dibe terbiya sebiya hê berî ku zilam û pîrek bizewcin a ji wir dest pê dike. Çima? Em bêjin zilam gerek keçeka dîndar ra, dürüst ra, ku zanbe malê rake bizewcek keçik ji eynî biya way em bêjin ku hevalekî ji xwe bigere gere zilamekî dîndar, malka paqij, malka zane bigere bi hev re bizewjin ji wirê dest pê dike. Em bêjin van her du însana her du jî tam dîndar, layık, zana bi hev re zewicîn em bêjin pîrek hamîle bû ji wirê jî dest pê dike. Aşama ewil her du bi hev re zewicîn pîrek hamîle bû. Gere di wê esna hamîlebûna pîrekê da gere pîrek kesinlikle malê heram nexwe. Gere zilam malê heram neyne malê faîzê neke, qumarê neleyze, içki, arak vesaire van tişta gere neke. Malê helal. Yani em bêjin dilê pîrekê çû tiştekî jî gava peretine bibire neyne. Bere neçe malê heram neyne, ji darê xelqê jê neke vesaire. Gava ku aşama ewil her du dengê hev bin hukufiyet bi hev re zewicîn pîrek hamîle bû di esna hamîlebûnê da jî ku pîrekê malê heram nexwar, zilam malê heram nexwar ew şex aşama di diya îştiqede ve sebî were dünyayê. Gava sebî hat dünyayê tabii mutluluğa dev bavê wan e, aka li pîrê wan e jî û mervê wan e jî. Niha li wir jî göreveka din heye gere li guhê wî rastê da azan bidin ku nizanbe jî birabe bamelê camiyê azan bide guhê çepê da qamet bike û navekî xweşik lê bike. Çünkü Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe di mahşerê da herkes wê bi navê xwe were gazî kirinê. Hinkî navene li vê dinya navê ecêbin ya Rabbi yani ku meriv fedî dike navê wan gazî kelo. Nebêje mesela îca navkî xweşik, navkî manawî hebe gere meriv li wan bike. Gere meriv heqîqa wan bide mesela Hakike hatta bazı salya jî dibe em imkanı yutine be vesaire gere merv hakika wan jî ew jî çeşiteki qurbanê merv hakika wan jî bide ji bina ku wê aşama jî derbas bibe. Piştek me wê aşama jî derbas kir em bêjin zilam û pîrek ve zewcîn hukufiyet bû. Pîrek hamîle bû malê heram nexwar. Sebî hat dünyayê em bêjin navekî xweşik lê kirin, azan dan, qamet kirin, em bêjin qurbana wî heqîqa wî dan. Ayrıca îro hê nû tıp jî ilmê tıpê jî qebul dike dibe şayet ku bebek li malê xeber nede jî li balê hinkî hereketa nekin fehm dike. Em bêjin zilam û pîrek bi hev re bixeytin, tepkî nîşan bidin ji hev re zilam li pîrekê xe yaxud pîrek li zilam xe sebî binê etkiyê da dimîne. Pisrik ji dibîne bi pisrik mezin dibe mesela. Wê esna da dahî gerek zilam û pîrek li va bebek bi hev re nexeydin mesela. Em bêjin wê aşama jî derbas bû sebî bû 7 salî ayrıca ew çax di malê da dayê jî û bav jî bi aglebî bav li derva dişxulin em bêjin bav jî ku êvarê hat wê esnayê da ihtiyaca sebiyê bi lîstikê heye. Dixwaze bilêze, dixwaze xwe bilind bike, dixwaze derê derva
دخوازه خبر ده دخوازه خبر دشکتا پرسه جوابی بدی اوی اسناجی گره باو جی دیجی مادم که وی سبی سورونغه خسنه سی خو آینه دنیا این به و ایکی به گره وی احسان داجی پرا بخشکای درباز که پرا اجام ده بلیزه پرا در در و امبجن گوند و در دوچم در سر قوت با چیچکا وسایره او سبی گوا سوالا پرسید گره جواب سبی خوشی براستی بده چونکی وی چاقین دی سبی فهمد که گوا باو ورا بکه باو خماره بلیزه باو جنا خور بجاولم ایروی پری بغاز بجن که آنیه مدینه فلان که نده که سبیت بنی و اتکی دادمینه هم بجنوی آشامایش در باز کر هاتوی آشامای ایدی هفتهش در باز کر یعنی هیدی جرا بجن رابه لمیش بگه رابه ام بجن سر چاویق بشو تا خوارنه خواه بری خوارنه دستیق بشو تا خوارنه خواه پشتی خوارنه دستیق بشو ام بجن درانی خو فرشه بکه لو آلی دیاغ وان فراغه و متفاقی وقتی نانچه و آلی دیاغ بینه وی داره ام بجن که هر قرآن بخوینه لو درسه قرآن بخوینه ام بجن که چون مکتبه لو ادبه خوشه که وسایل اجاوه چاخی لمالی مکتبه اول دست بید که و دا ویجی باوی ویجی و جرا بجن لا بنج مرا ساگیلی بهش آپی خورا ساگیلی بهش خطیه خورا ساگیلی به تچو جامعه سیدای جامعه را ساگیلی بهش اختیار را ساگیلی به حمتا تهبه جمع علم خراج مکتبه را ساگیلی به هیدی گواکو بانا هات نداره و آشامانجی گواکو درباس بو سبی گوا ام بجن گشت 15 سالیا او چاخ لمیج سری فرض دبه روجی لسری فرض دبه اجا او چاخ وکا دالک به بالطرای مروها بتوینه و خوش ببه اجا اینکه عائله جی سبی آن چه دبه چه نابه به مال حرام چه دبه سبی جنکو ملک نهون کوفی هفن مثلا نابه کی برباد لیدکن نابه کی نخوش لیدکن و به مال حرامی مزند کن شو باسا انسانیت جر ناکن باسا نمیج جر ناکن باسا روجه جر ناکن باسا حق و حقوق و وسایل جر ناکن ایجام نبینی دزید کن معلم گایز کدی بره توپلانتی ناچو توپلانتی مل جامعه گوه شاندی جامعه قرآن دبی کرتا وای تو چاوش کرم رواد بجی کرم فلانه بیوانه ایتا بی سبی مزند به برباد مزند به مثلا دزیشت که خرابیشت که به هر آواجی جی خراجی جدی بابی خراجی توپی مراجی zarar avçiz ben. İzak am bixwazin sebiyê me bi xweşkayî mezin bibin xez sebiyê me memnûn be gora quralê dînê İslamê em wan mezin bikin înşallah em ê ji wan feyde bibînin û toplum jî ji wan feyde bibîne. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî xweda bin.